Abaana aba bakaba batujwe kuza kwegera busha ahansi y'edini y'abarokore ya Mount Zion erikushangwa mu district ya Kagadi kandi Lillian Ruteraho RDC wa Kagadi nagira ngo kuza ko bacungura kibire kitabanguhire. Aba batwire bakabiha uno baza kubaherera busha babaha basare abana babatwara babonabona wanoreba mwana nkogu tubarya tubanywa nubaryo mu rundu gumwe abana nibegambira. Abazire babana bamaze rebero bishatu barukurara ofisi ya RDC wa Kagadi nubagira ngo bakatunga makuru ngo abana babone baza kushomesebwa busha bitukubakireyo ngo batanka kubasha basente. Ana nko kubahererera busa haruho basale ya busa abana reka bagende bakoleki basome nyewe nyanga ubuna yangire aga ampambiriza kifuba yampambirize nyenyirukira mwacha imane rusiwa ndo musobora ngamba nyo nyangire tinyikirize abana bange barukana bagende abana batwireyo baje bagamba abana baitu bali mukubonabona tibakufuna nekyokulya nibaliye nkora yebitakuli nkembuzi nibaliye ebikora bya mihogo nibabaha pose yetahire. Bruno akatushemeza umujokerwa wa RDC wa Kagadi okuza kucungura abana aba kurga Kasese agizire ngo bashangira y'ishomero ere babire no bashomeramo nebitangaza ahabwo kuba abani 19 ahishomereri babire bakwasurwe polisi ahabwo kwibembuzi abani 19 bibire mbuzi yo mutahi omw'ishomero in the same school bibire mbuzi yo mutahi ati bajyo mu nkomo kandi nyumaho yine ndije yubayibire konke nyuma ati baraba kwasire abazire musheme kwegachi omwana na kintu cyo muhendo omwana na government ya nyenchakare omwana no kwataje nisha babazire abantu nkabo abanyabishuba bana bebishuba abafere abarukwisho mbakagabo ganyu bakababiya ngo baza kwera abana banyu muberinde abejingwa babire no basiba bashobangirirwe babire batarukurira mushaha yanye chikabe taliyo kulya samsanjo basamunana ananga sapa ebe yasaisatu oba ibiri kichweka abana 35 abatwirwa hishomereri 16 bacungwirwa government 11 bakatoroka bataho wabo 5 abazire babo babihayo hatasigireyo abana banabonka gasha kwa soma situmwebaze.